Azawi Bible kapahili rangrumi da clay na tum psychorally where we saw coming sarano gala Azawi Bible text na Matthew chapter 12 38 ay nahapok laga 42 ay natangta pangrom sa Chiwi tili ayan gatemping ay na Pharisee ping kai kana ali hanga oja nawi ay na itum na majud aka taingay ka ana atumli nga hangai makapa gala pokapa tot na majud pai ka ji maran jonawi majud maning la kangade majud mami mara gajia jona na ngashun ya gatumtang kai wi uglungli gabam jitada miwi naw mayara la ngashun ya gatumtang ngalay lungli bamra Vichar sa thang hon ne niwawi mi ping na mi tho thili nga so da nga kar thuira kala na thumli athum na khayon phenra kiwi wang khala gajia jona bao ha ga shok ai na athum na ning nga te hawa kala yang lu jona li rei khamaya gaji gatha aka hile laili Vichar sa thang hon azing wa kwe abung vuna mitho thili nga so da nga kar thuira kala jili yuan shinam ra gajia ana Solomon wi thangkamay jing na kawai o gatui agadang wi ay na rai kala yang lu Solomon li ray kamaya gaji gata aka hili layli Ngana kui kai na tum psychorally very we so coming sarano simik show kama hayilang sarano ning shilagay